boigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokia riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntubwate etime tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebererie kindi gensi uraganie bagotebererie company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate boomerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na Isano na Isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo guchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya ouru superstores yego toka se enyumba ya ouru complex imiyumuchurigo busongo iyo erange neduka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere ange nebengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Vipi, mbona mbwata hapa? Nini shida? Unajikuta nani mshikaji wangu? Yaani unaweza ukavaa ujasiri kiasi cha kwamba unaweza kutoka na wadogo zetu kwa mada zetu ambao tunawategemea baadaye waje kuwa watu wakubwa, afu unakuja kuwachezea kirahisi. Oya, omboi. Sikiliza nikwambie. Bi mkubwa anapata tabu kinoma noma kumsomesha ubinti. Si unanielewa eh? Mimi napambana kinoma noma na kaba huko mzee kwa sababu mdogo wangu mimi aishi vizuri. Afu boya mshamba kama wewe unakaa na pumbavu wenzako mnashawishiana kuja kutongoza dogo zetu. Hivi si wangu, naomba nikuulize. Kuna wanawake wangapi uko wanajiuza? Mpaka wengine wanatimuliwa katika madangulo. Serious, unakuja kutembea na mwanafunzi? Gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya uwanje tia Getembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimirulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuri miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chemeyeka je Christmas amonogo chingera ku mwaka muya iliwego kinemirulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network Ekeonga Kiamomogusi. ine nkuri gyole enyumba yekerero yu urakorere ubunchiriri bwao imiya kengo ejiro yugo tukabumba baburabo asebunge yabo machoge burabo enyumba ye nengia asobunchiriri buna enyagitari esukuro esupermarket nubunde ubunge kolingana nukogani kwao tibweba
nibwate amache ni wifi boigo nigo erichimita emia eye muchuka rwa ase factory ya marati asamange ikira abanyene ase chinamba 0791930180 gose 0790211412 enyumbeye neao minyoka. Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boigo chire chechi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabondo mbabwata chirangi cyo wakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil na boigo chire chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekarigori iri abantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chebiasara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase chinamba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Boy Juakali Center neduka egokoneria ebitamba byokorosia chisovaset ebirogo bye chisovaset begomba bwate chikapet chisanduki cy'abana bagukira eskuru na boygo echo kubekera chianga nigo babwate emeito yebirengo ao kurwa eri abana bagukira eskuru amarangeti ebitamba byokwara na kurarira babwate chichiko chiviber cyokoroseria ebirogo na boygo chips cyokorosia chipillowcase echo ogorarira. Gagi omwana yo boy tikanda ngo ichibeza ntabwate muko lakini naikire taracha seito nanyorere mwapo ichi wakali hai bone ichibeza kwenda mpulingi go pulingi emeito ya bana bakuchere sukuru emeito yo konyora bana chisare kwa razangu ra duniani kaki oroje baka nabwate baka ebinto mbire bakoro kwa chiferi veti chikorozi ebirogo Dichigari. Hai! Kaki apa kusiba sepinga imore. Kaki imore. Hai! Inchu kaki mwezi tabatari. Ninchu goja moye binto kuruga mwapo ichi wakali. Hili, omuganga James yokoroko. Kaki. Mbabwate chitandarua chokorosia ebirugo bye Kigali na boigo ebirugo bya leather. Gusechi sofa set cha leather. Gwetania bo nigo kubanyora babwate chi velvet. Echo oranyare koroseria ebirugo byao gusekende gyonsi origeti korosia. Nebintu nebyo. Mbabwate cha ase ebirengo ao manyiga nonyane chitandarua chokorosia chihema mbabwate kaibagotoka nigo bagotoka ange ne hotel ya Kisii Hotel katikati yo musikiti odaraja mbili na Uhuru Superstores barabari na Kisii Hotel gutaka kumanya bange na kugura kende gyonsi bakere ase enamba 0720688220 Boy Juakali Center inkyukanyete utaragura ebintu bya kurworo Njempo Juakali Store na bariga ni mwesto koleri asara sobwamo ingotoka opposite Kisii Hotel na bariga ni mwesto
Gaki genda mwapoi gaki nyasaye baba boli chwakali gaki egotoka alinsa alitara chambiri gaki ligere libudango kuanete omusio mubihili gaki nariri goli kwa sarense ebintu nago lire gaki ui chwakali hili gaki hili ngogongonya musio mubihili kuri tibintu mlimamba nigo bakwigora amatukonsi kuri nderi tukuri sabato tibari kwigora amatera yo kumubaka omunguru omwaka oyo n'omwaka gw'oguseseniwa Ekeonga kya mwamogosi yora ayanayanda mange asoblomo yubwe kumbolele amasesenyo Getembe FM Ekeonga kya mwamogosi abasaibiki alikia makiaya Bono link up show ni kuja kulitwe mbao kigima kira litukuli Jumatatu weke Ijumaa kuchakira Chinsa Isano Ibere chamo baso wika Chinsa ikumigoro umrena nera Wiza Crown wakubwatrana na DJ Topsha on the ones and twos Kongolele muziki makwa showbiz trending issues namanginande yekielekea makiaya link up show link up na sisi kurwa sasa wika 10 Wiza Crown na DJ Topsha imehe ya Getembe FM 102.7 Enyagitari ya Medford nigo egobarariria free consultation ya maiso na boigo amaino tariki 13 wika tariki 14 cy'umutinyu gatano narimo umwakoyega asensemo ya maiso bakore Chinsemo buna lens replacement, frame replacement, eye examination, color vision, checking eye infections na allergies, diagnosis ya eye allergies. Sensemo ya maino dental consultation, routine checkup, dental root treatment, pulpotomy, denture installation, dental extraction, full mouth sculling, na normal filling. Ayirira aserit keriga uzetarkichiga asamange nabo okobakera esimi asenamba 0101 001 127 gusim 0762 105-575 Patarere ase Nyagitarega irase para ya Kisii Referral Hospital Road. Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Mei unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerukatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keruka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu.